Leru le leso la dipolitiki le o maometša Mmasepaleng wa Tshwane. A go tlaganetšo a befetšwe. Speakera ngaka Mobona Makwarela o swere ka mo go fišago go leka go rarolla diphapang tša sepolotiki le go buša tshepo ya badudi go khansele ya Tshwane. The AG report is damning in its findings. It says that the city has not performed very well. There are a lot of monies that went missing that we cannot explain what actually happened. I'm quite embarrassed, as the Speaker of Council, because I'm part of, I should say, of the problem. A mangwe a maloko a setlamo sa Mathata mmogo ga a thabitšwe ke ka moo go itokolla mošomong ka meyara go sepedišwago ka gona. Our main thing is that consequence management must take place thereafter. In our cases, heads must roll. We need the DA and the mayor to answer to why they tried to conceal this Auditor General's report, and we receive it at the late stage. ANC le EFF di re nepo ya go phumolwa ga kopano ya khansele ke go reka nako go kgontša DA go rarolla mathata le lekgotla a go mmogo le yona le go šireletša mešomo ya maloko a komiti ya meyara. We know nothing about the second letter that they are speaking of. What we are recognizing is the first letter of resignation. They can't continue as business as usual. They must be dissolved. The mayoral committee must be dissolved until the council, in terms of the 14 days of Section 54 of the Municipal Structures Act, we elect the mayor. Le ge speakera a re letšatši leo meyara yo moswa a tla kgethwago ka lona ga selahlwa le tsebagatšwa o nyaka gore go tšewe dikgato kgahlano le bao ba šupiwago ka monwana ka pegong ya molekodi kakaretšo wa dipuku tša ditšhelete.